athi yazi uZuma kwenzekani uZuma kusho ukuthi ngathi usephakeme manje cha uZuma akaphakeme uphakamiswe ukuthi wena uye best friend of mine who is also colluding with my enemies and I don't trust you again with my secret because izitha zami ayikho into eziyibuza kumina ziyibuza kuwena njengoba ngithi mina ngiye Malawi izitha zami zitshela wena ukuthi ngihamba ngomhla kabani ngizohamba ngelephi iBhanoyi azibuzanga kumina zitshela wena but wena ezikutshela kona izitha zami mina ungitshele wena uthi awufuna ukuthutha indaba mekufuza ukuthi wena ungitshela ukuthi bathini uthi awuzithutha indaba yabo ngisho ukuthi kunabantu empilweni ekufuna sibe patient ngabo simchazele umuntu ukuthi hayi Razo ngithanda ukuba busy nje kulo sapho njengoba kuyi festival futhi safuna nje ukulungisa ezinye izinto nomsebenzi awuhambe kahle ngizafuna ngizwe ngithi nje ukuthi ungatholakala kahle nje athe manje ukuthi umuntu sobonana ninike nje Razo hayi sobona nje yini ejahekile sobona nje kahle